Let's iwashi bya mahungu ya SABC twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. There are a number of very concerning aspects, not only linking the applicant to the crimes, but also regarding his circle of influence and capabilities. His application for bail is accordingly refused. Muhehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka DJ Sambodi Katiso Mulifo aleriwe bail namuntlha. Ku durha ka swakudya hi swona xivangelonkulu xa ku tlakuka ka inflation. Baka hina intsako tlhela hi hlangane ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 ni le ka channel ya mahungu ya lihaya eka DTT riperile. Court ya le Alexander eJoni bakanye xikombelo xa bail xa Katiso Mulife loyi a hehliwaka hi ku dlaya Oupa Sifuka loyi a tiveka hi vito ra DJ Sambodi. Magistrate kombisa leswaku vumbhoni bya marungulo ya WhatsApp lebyi nga nyikiwa court hi vachuchisi hi byona xivangelo xa xiboho xa yena xo ala bail. Marungulo ya WhatsApp ya komba vavanuna lava ku tshembiwaka leswaku hi vona va nga balesela Sifuka va ri karhi va koxa ku hakeriwa hi Mulife hi vusiku lebyi Sifuka a nga dlawa ha byona. Court yi tshemba leswaku Mulife u ta kavanyeta vulavisisi loko o ntshuxiwa hi bail. Mulife u khomiwe n'hweti leyi nga hela mayelana no dlawa ka Sifuka eWoodmead eJoni hi lembe ra 2022. Loko magistrate Reina Bashuf a hlula eka xikombelo xa bail mixo namuntlha u hlamusela hi ta hlohlotelo ni matimba lama Mulife a nga ni wona. The applicant failed to put exceptional circumstances justifying his release on bail. As I have highlighted, there are a number of very concerning aspects, not only linking the applicant to the crimes, but also regarding his circle of influence and capabilities. His application for bail is accordingly refused. Mulife a tikomba a nga tshembi loko xiboho xi hlayiwa kambe National Prosecuting Authority va tsakele hi xiboho xa khoto. The accused person is a danger to society and that he knows that if convicted he faces a lengthy imprisonment term which is an incentive for him to evade his trial. Bandyangu wa ka Sifuka va ri xiboho xa magistrate xo ala xikombelo xa bail xi rhumela hungu ro te eka swigevenga. In Kabi won't be tolerated. We've reached a point in our country's history where we are not going to tolerate where we are led by a bullet. We cannot afford to have our people living in fear, whether it's a prosecutor, a police officer, a witness, a whistleblower, a businessman that wants to settle a dispute. We cannot as a country allow for disputes to be settled with a bullet. Mulife va tlhela ekhoto hi siku ra 18 n'hweti leyi taka. Loko swa hatetano vandyangu wa ka Sifuka va titwa va wembilu hi xiboho xa khoto xo alela muhehli wa bail. With the bail being denied, a lot of people are going to sleep a lot easier tonight. One must understand that Katie Molefe isn't just accused in this particular murder, but in multiple murders. And it would appear as if this unit that was meant to be disbanded, which in actual fact wasn't disbanded, has uncovered a massive murder for hire syndicate. And we're expecting more and more arrests to be made, and we're expecting more and more unsolved cold cases to come to the fore. Inflation ya laha tikweni yi tlakukile kusuka eka 3% ku ya eka 3.5%. Hi ro sungula inflation yi va ehenhla ku fika eka xiyimo lexi kusukela lembe leri nga hela. Hofisi ya Stats SA yi ri ku durha ka swakudya emavhengeleni hi xona xivangelonkulu xo gonya ka inflation. Hambileswi ku nga na ku tlakuka, inflation yi tshama yi ri kahle eka xiyenge xa tibanginkulu lexi lavaka ntsena ku fikelela 3 ku ya eka 9%. Leswi endlaka leswaku va na ku tlakuka loku i mixavo ya nhundzu ya siku na siku na ya swakudya. Ku tlakuka ka mixavo eka xiyenge xa tindlu na switirhisiwa swi hlohloteriwa hi ku cinca ka mixavo ya gezi, gas na mafurha man'wana, xikan'we na mphakelo wa mati. Swakudya swi tlakuke swinene hi 5.5% kusuka eka 4.7% eka tin'hweti leti nga hundza. Ku na ku cinca ke le henhla ka mixavo ya matsavu na mihandzu, xikan'we na nyama yo tshuka hikwalaho ka vuvabyi bya swindomundomu. Swo nwa leswi nga riki na xihoko na swakunwa swo hisa swi ye emahlweni swi rikhoda nhlayo ya le henhla ya ku cinca ka mixavo. Food and non-alcoholic beverages, it is quite a big overall component of the index.
I think the net number was about 4.7%. Just checking my notes, inflation did come out just now, so I haven't had a chance to study it properly. But it did contribute, food and non-alcoholic beverages, about 1% of the overall 3.5% increase. So yeah, there are some concerning underlying trends in food. As you mentioned, beef prices up 28%, so meat as a whole was up about 10%. And vegetables also up in the region of, I think, 13 or 14% if I recall correctly. So yeah, certainly some real sort of short-term alarming increases, certainly when you looking for even the Stats CPR article that they released with the results mentioned that your bra is going to be a little bit more expensive. And yeah, certainly when you look at the price of meats, it does mean us as consumers are going to think about twice about the meat that we're looking at. Vativi va tshemba leswaku ku tlakuka ka inflation ya vaxavi a swi nge khumbi langutelo ra ntswalo. But the South African Reserve Bank is now targeting an inflation rate of 3%. Of course, its inflation targeting period is 6 to 12 months out, really even 12 to 18 months, and as a consequence, today's lift should not result in any disturbance to the interest rate outlook. In fact, we expect to see further interest rate cuts. The rise in inflation today was due to higher prices coming through from electricity and from water. Electricity prices rose by close to 9% year on year, and water prices by 7% year on year. These big jumps exceed the inflation target the Reserve Bank's looking at of 3%, the point of 3%. Bishop u langutele leswaku inflation ya vaxavi yi tlakuka ku ya eka 40% ku ya eku heleni ka lembe leri. Kambe swi fanele ku olova ku tlhela yi chika ku ya eka 3.5% loko lembe leri taka ri fika exikarhi. Nhlangano wa vaakatiko wa My Vote Counts kumbe MVC ku komisa wa vilela hi ku tlakusiwa ka ntsengo wa mali leyi nyikeriwaka mavandla ya tipolitiki. President Cyril Ramaphosa u sayine nawu lowu ximfumo emasunguleni ya n'hweti. Nawu lowuntshwa wu cince ntsengo lowu faneleke ku paluxiwa wa mali leyi nyikeriwaka mavandla ya tipolitiki. Nhlangano wa MVC wu ri wu ta kombela president ku nyika nhlamuselo yo va a sayine nawu lowu. Ntsengo wa mali lowu faneleke ku paluxiwa loko wu nyikeriwa mavandla ma tipolitiki wu tlakusiwile. Enkarhini lowu nga hundza mavandla ya tipolitiki a ma pfumeleriwa ku paluxa ntsena kusuka ka 100,000 ku fika ka 15 million rands. Kambe sweswi va pfumeleriwa ku paluxa kusuka ka 200,000 rand ku fika ka 30 million rands. President u pasise nawu wo cinca ntsengo ni hambileswi ka yimeriweke xiboho xa khoto le henhla Western Cape mayelana mhaka leyi. Nhlangano wa MVC wu ye ekhoto wu lava leswaku ntsengo wa mali leyi nyikeriwaka mavandla lowu faneleke ku yisiwa ehansi ku tlula wu nga kona sweswi. Sweswi nhlangano wu ta tsalela president ku va a hlamusela leswaku xiboho xo tlakusa ntsengo xi fikeleriwe hi ndlela yihi. We're obviously considering our options at the moment and chatting to our lawyers. But what we will be doing is writing to the president to ask him to release this information. There's PAIA, there's also PAJA, the Administrative Justice Act. So we do have mechanisms through which we can approach this, but we are hoping in good faith that he will just make this public knowledge. MVC va ri palamende yi hundze swiviko kusuka eka hofisi ya mpimanyeto epalamende leswi a swi kombisa ku vilela mayelana ku tlakusiwa ka ntsengo. Kambe mutshamaxitulu wa komiti ya palamende leyi khumbekaka u ri va vone swi fanerile ku teka xiboho xo tlakusa ntsengo. You will note that in the Electoral Act, there are 3 areas that have been observed. One is that the state does not fully fund political parties, and also the cost of the second is also the cost of running the political parties, and also considering the inflations, and also we've demonstrated in terms of how we have arrived at this the 200,000 and the 30 million respectively. Na wo lawula ntsengo wa mali leyi nyikeriwaka mavandla ya tipolitiki wu sungule ku tirha hi 2019. Isa mahlweni na mahungu ya Xitsonga kasi ku tlhela hi languteka hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa. Muhehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka DJ Sambodi Katiso Molefe u aleriwe bail namuntlha. Molefe u ta tlhela ekhoto hi siku ra 18 n'hweti leyi taka.
Kutlama kumembiri wa vana va xikolo xa Dingamazi Primary eDingamazi ehandle ka Giyani va wele hi seling va vaviseka. Vanharhu va vikiwa ku va vaviseke swinene naswona va yisiwe exibedhlele xa Khensani eGiyani. Mutshamaxitulu wa huvo yo fambisa xikolo SGB Solomon Mathebula u ri vatswari va nge he pfumeli leswaku vana va ya exikolweni ku fikela ndzawulo ya dyondzo eLimpopo yi lunghisa xikolo lexiya. Namuntlha vatswari va nga pfuka va terekile va vula leswaku vana va vona va hlayisekanga exikolweni, kutani lexi va nga ta xi endla i ku va va pfala leswaku ku nga ngheni ku nga dyondziwi, va humesile vana exikolweni. Se kutani hina hi vi hi rindzela va Department of Education hleketa leswaku va ta fika na vona va tikontraka va vurile leswaku va ta fika kambe va fikanga. Lexi humelaka i ku ku na mitirho yo ka yi nga nyawuli leyi yi endliwaka laha xikolweni leyi tanihiloko ku nga ri na steering committee hina va SDB ku nga hina hi fanele ku langutela project liya hi khoma na vona progress meeting kambe mukontraka i munhu wo nonoha mbilu swinene. Loko hi kombisana na yena swilo leswi hi swi vonaka leswaku a swi fambi kahle eka maakelo ya vona va ala ku yingisela. Kasi ndzawulo ya dyondzo eLimpopo yi ri ya yimele xiviko kusuka eka SGB ya le Dingamazi Primary hi mayelana na mhangu leyi ku ri wa kona va nga ta yangula. Ntshamo wa Khomixini ya Madlanga wa sungula hi siku ro sungula ra n'hweti leyi taka ya Ndzhati. President Cyril Ramaphosa u simeke khomixini leyi ku va yi lavisisa swihehlo swa vukungundzwana exiphoriseni xa tiko. Khomixini yi ta tshama eBridget Mavandla Justice College ePitori laha hi le tlhelo ku nga ta va tihofisi ta yona ta khomixini. Hambiswiritano khomixini yi tshikelele leswaku tihofisi a tshipfula ku amukela vumbhoni kusuka eka vaakatiko lava nga na swihehlo hi mafambiselo na mintirho ya xiphorisa laha tikweni. Khomixini yi tiyise leswaku ndhawu leyi nga ta kumeka ku rhurhela ntshamo ePitori yi ta va mahala naswona mfumo a wu nge hakeli. Fambiselo rintshwa ro sele magondzweni Arto ri ta sungula ku tirha hi N'wendzamhala lembe leriwani. Leswi tivise hi xandla xa holobye wa vutleketli Mkhuleko Nhlengwa. Nhlengwa a ri eka pfhumba ra makungu ya swa vuhlayiseki bya le magondzweni eCape Town. Endlelo lerintshwa ra Arto ri ta sungula ku tirha hi N'wendzamhala. Ri ta nghenisa endlelo ro va vachayeri va nga ringaneli ku chayela lava tlulaka milawu kumbe ku honisa milawu ya le magondzweni. Muchayeri un'wana ni un'wana loyi a nga na layisense u ta sungula a ri na tandza wa tipointi. Loko a ya a tlula milawu u ta engeteriwa tipointi eka rekhodi yakwe. Leswi nga endlaka leswaku layisense yakwe yo chayela yi yimisiwa ku tirha swa xinkarhana kumbe ku va yi heriseriwela makumu. Tipointi a ti hunguteki handle ka loko muchayeri a ti khoma kahle tin'hweti tinharhu hi ku landzelana. How do we take our consequence management directly to the pocket and hit the pocket hard with each offense? Hit and hit and hit until it's felt. But we need to close the gaps so that even if you run away from us for a year, the renewal of your disc, before you get your disc, pay your fines. So those are all the things we solve. We've asked Arto, find a way in the system. Nhlengwa ori ndzawulo yi le ka pfhumba ro hunguta mafu ya le magondzweni hi hafu hi 2030. Every single day, 32 South Africans are losing their lives on the roads. 157 are seriously injured. Many left with lifelong disabilities. Road crashes cost the economy 205 billion rands annually. Vutleketli bya mimpfhuka yo leha na byona byi khumbiwile. Lembe leri nga hundza laha tikweni ku love kwalomu ka magidi 12 wa vatirhisi va patu. Bandla ra EFF wa Machile Polokwane va kombisa ku vilela hi mayelana na ku durha ka nxavo wa gezi, swiphiqo swa mati na mafambiselo ya masipala. Murhangeri wa bandla eLimpopo Lawrence Mopolo u ri va koxa leswaku masipala wa Polokwane wu thola vaaki va le Polokwane ematshan'wini yo thola vahlapfa. Va tlhela va koxa leswaku meyara John Mpe a tshika ntirho. Pimani Baloyi wa vika.
Doroba ra Polokwane a ri tele hi muhlovo wo tshuka. Leswi tanihi leswi vaaki a va kombisa ku vilerisiwa hi tihakelo ta le henhla ta mati na gezi. Rena go re dula gona re tshwenya ke metsi le motlhagase ba re tswa gore da mo patela ke da mo bili ya godimo gore go ka do tshoma wa patela bili ya godimo ba tima go sa re ke gore a sokola ba re lapisitse ka mo masipala re do diga re dia diphokoletso re patela every month ai fase ai ring inona melela re lapile mpe re lapisitse va kombisa ku vilela va tlhela va vilerisiwa hi ku thoriwa ka muaki wo suka etikweni ra Zimbabwe tanihi nhloko ya ndzawulo ya mati na nkululo eka masipala wa Polokwane. Vandla ra EFF leri a ri rhangele ku kombisa ku vilela ri vula leswaku a ku na ku cinca eka milawu ya vandla loko swi fika eka vahlampfa. We don't say we don't want them, like this stupid of the ANC. We say we must be able to be one as Africa. And then from there, when we go to municipalities, we must prioritize the local people and business, not to take the entire capital project budget to Bulawayo. Bandla ra Action SA rona ri vula leswaku ri teke xiboho xo nghenelela eka ku kombisa ku vilela loku tanihi leswi vaaki va khumbekaka hi mafambelo yo biha eka masipala lowu. The issue of a foreign national, I cannot entertain it now, but I can tell you that as Section SA, we're still saying we don't know to illegal immigrants and saying we're still saying jobs for South Africans, spaza for locals. Vakombisa ku vilela va ale ku nyika murimiwa wa masipala papila ra vona ra swivilelo va koxa leswaku va lava ku nyika meyara John Mpe. Masipala wu ri wu tiyimisele ku yingisela swirilo swa vakombisa ku vilela. They're welcome to sleep here. I don't know what's the obsession with the executive mayor. He's pressed in an equally important engagement, and he delegated his MMC, Councillor Joseph Pema, but these people don't want to give the memorandum to the MMC delegated by the executive mayor. N'hweti leyi nga hundza, bandla ra Action SA ri pfule nandzu wa vugevenga ehenhla ka meyara Mpe, laha va vulaka leswaku ku fika sweswi maphorisa a va se va vitana ku ta nyika vumbhoni. Epimani Balowa, mahungu ya SABC ePolokwane. Madyambu ya namuntlha eka ngula ya vutivi hi langutisa mhaka ya ku va vahlampfa lava nga laha Afrika-Dzonga swi nga ri enawini va siveriwa ku ya eswibedhlele swa mfumo ku ya kuma vutshunguri. Kasi ku twa to tala langutana nongonoko ya hafu ku bile awara ya nhungu madyambu lama kwala ka SABC 2. A hi voneni leswaku mi nga langutela yini. Vahlampfa va kota ku va ya ka xibedhlele lexi, va ya ka tliliniki leyi, va karhi va teka mimirhi loko va ya lomu hinkwako. Hikuva loko munhu a ri hala ndzeni ka tiko a nga ri nawini yena hi yexe a fanele a va a khomiwile a fe vulavula hi munhu yaloye a va a ri jele. A ya affect health ntsena na tin'wani ti-sector ta society na ku fana na issue ya crime security because ta tiva if munhu u le Afrika-Dzonga illegally obviously so vula ku ri even if a commit a crime u nge va komi. Randi babukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dollar i 17 rand 70 cents, pondo i 23 rand 83 cents, euro i 20 rand 64 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 22 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $3,348 hi awunsi, platinum $1,332 hi awunsi. Nxavo oil mbisi $66.32 hi mphongolo. Yalawo emakumu ya mahungu ya namuntlha kasi ku ta landzela maxelo riperile. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele moya wo titimela nga ta va ri kona kwala Western Cape kasi loko ya ri kona kwala Western Cape kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ti kha ti famba ka 30 wa ti% kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutele mapapa lama nga ta ma va ri kona a langutise leswaku maxelo ya ta va ya tshamise ku yini mundzuku kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya mahlweni kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala
la xifundzenikulu xa Gauteng kasi loko langutisa kwala Pretoria 28 kasi loko langutisa Johannesburg yona ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Springs nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi kona ku langutele moxelo yo hisa ku hisa kwala Musina kasi loko langutisa kwala Botsoleni Maphata Blinkwater Dzumeri kasi na kwala ka Hlaniki kasi nakona kwala Rotterdam nakona ku langutele maxelo yo hisa ku ta va kha ku hisa famba ka 34 wa ti-degrees kasi loko langutisa dorobeni ra Polokwane nakona ku ta va kha ku kufumela 28 kasi nakona kwala Phalaborwa nakona ku ta va kha ku hisa famba ka 34 wa ti-degrees loko langutisa Mpumalanga kasi nakona ku langutele maxelo yo hisa Mbombela yi ta va kha famba ka 33 Skukuza 35 kasi loko langutisa kwala Emilo kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi kona ku langutele maxelo yo kufumela Richards Bay 28 Durban 24 kasi loko langutisa kwala Ladysmith nakona yi ta va kha ku kufumela famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa Eastern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Mthatha 22 East London 20 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha kona yi ta va kha famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo titimela ku ta va ku titimela kwala Cape Haggalas Mossel Bay 17 kasi dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 16 wa ti-degrees loko langutisa Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Springbok 21 Kuruman 28 kasi Upington yona yi ta va kha famba ka 25 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Sasolburg 25 Welcome 26 ka dorobeni ra Bloemfontein kona yi ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees kasi loko langutisa Northwest nakona ku langutele maxelo yo kufumela Rustenburg 29 kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona yi ta va kha famba ka 28 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Tusker kona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 30 wa ti-degrees hi leswi mi khomele swona eka maxelo ri perile